Namar kajing don jong kajing pakang sunong, kajing kiu dor ki marba mardi ki yau ki hat bat ki tukan ke jurba. Bat kane kala penlong ru UMDC ke nong stony ba Gabriel Walang, ban penpau kajing sungukya ban benyau holor kane. Uni UMDC lo kenturu ka sorkar bagdai ban simkya, bat ban betha ki mahajon bat ki supplier bakin pura mi ke ka ba sorkar kala penbek. Hakaju ko por lo penpauru ba kajing kular jong ka sorkar ban tep pisa si hajar hakawe pakawe ka account jong ki nong bela, hadu menta ka simpat lo urlong setia. Bat kane kala penlengo iki babun balang. Hakabai dai bat kajing duk jing kerdu bagi pajba ki mat namar kajing kang kedam jong sorkar ya karihi barokawai. Nakaliang jong niu MDC ulong bala kumno menta utayo unsa penyo e kajing yarap sekitu ki pajba ki badai hok banyo e kajing yarap lingba ka pisa bala mang da ki HADC ka ba hadus pholak tengka. Paranon susnong boro jong ka nong stoin constituency bat ki pajba jong jelai barokawai. Ngarap da kajing sokhia kun sem kuwai na ki nong hikmat ki ba fi lajiet. Khamtam ye gini jingjia jong COVID-19 bala penjenjar ini pajba ana ngasu menayu ik pajba lah kajing trelang jong pi bat ka sarkar ha ba kila bot ya karkom ye ki an ki kanon ke ba ka sarkar i kala bo khamtam ye ka social distance bat ki we ka ba kajing shong hayem ngadap da kajing so polat i we pe we ana ngadap da kajing so khiaro ba bon ki pajba jong chungi kila Syong hayin kim yo su balik tere di belah kala penjenjar ki kamai kaji akayo kot ke jongki kumwe na kinami kmat ngalayo I de kaji stom jongki ki pajba kado kadap da kaji sukhia nga kar hangne abu kaji kerpat di sorkar kabaning konge kade kaji kiu ki dor ki marbam ki mardi agar pa di sorkar basubha ban pej ya kani kaji kiu dor jongki marbam ki pajba kila syong hayin asam Iklam ni kita ini kita su, kapisa tiba bon apa yang jengki kim dan su, bon apa yang jengki sutrai bela, mensengi kiba menmian. Tehen roy apa ki marbam mardi pada kila kiu su apalan, syai kinle, bersyai kila berjua ya kani kabam kebawian. Kani kalau kita simbol lagi ni nisam kiba misam la su bantang bam kila bam notang sisin. Alai I dari jog hikmat kajing kerpat ka jonga kalau ka sarkar basobha mandapet bagi marbam mardi kinlong kumbala kula da ka sarkar ba philong bagi marbam ki mardi kinum kiu ha kani ka pum kani ka por anre ni syam ban ba ka lakiu jan arsyad ya ka I ka bajulong musywa te kane ka ta yo dok usuk bat kala nang penkhia yang ikum kinong hikmat ru kala nang penkhia arsyad ha ka jinga dai agilat jingarap ki ba ni mutu penyerap na pentau pajba Berkunjung kumbaga sorkar kala kularo na kabentaban ay siyajar na kaway pakaway kalangyin na kabaladep kular anray hadu mentaro nga siyamba kanang sitom bandon kita ki guideline ki babian kibaday na po ka NRGS kibaday na po ka labor bon na kipajba kilang sayong siya ba kilay banlay kumno ba kinlay banyo ya kata ngayon I ba deputy minister ula yo I ba ka sorkar kana news pa Tehen roy hakanu karukom bagi pajba kila banyo ya kane ka news pa kanero kalong kawai ka jingya nang taki pajba ngikum kinomi khmat pun isyam stom ban batai syai ya ke nai bala banyo par hakanu rukom bala banyo ka bulang ya ka ju ka jingya na ka benta kani tengah kerpat ya ka sorkar ban pensyai lam ki pajba hakanu karukom bagi la banyo ya kane ka skim ka balabu ka balamang na ka benta ki bedok pajba ko abani tu epi ba kum UMDC nilayo ya skim ka baspola ka ba hoj kapisa kam sempat lapoy po ka account hanrei mareyo ya kapisa po ka account ka ba ki ba ngirei bantu banyo kane ka spola ka dei jong pajba ba ya kane ka spola ka ba dei na kam tau pajba ngan sam haji pajba I ban ngalaban ai da ki mar ndei da kapisa ndei ngan ai da ki mar ki ba dau khau lani da ki marbam ki ba na ka benta ka jing bhajung pajba pedia kane kular ba laknu nu menta ka tayo ide ga yono